Korean War hunlai kumsang kazakwa somnga paninin Seoul khopuya in pakhata TV a chuan in dau chungchang an lo puang me ka meiche pakhat raipuar luat to hi lau thonge memin wardrobe a lo biru kara in chunga chuan lukhum parkhum kot sut var ha haron lut chat chata ama chuan nu pakhat aron in khaizar mai raipuar khan khurjoi zoin alo bi thakara thom chua a lau boxi kumsomli pangaliam nu chuan America University pakhat ke pasa Korean American Sophie ron langin ingzialu halo tumme ka Korean tangwalin lekha haron pezau Korean Society zomve turin halo soma Korean tonga anbiak chuan achang thei thaklo Sophie hi apian tirachanga sabrama hani mai baka achungten Korean tong hanzirtir ngai lawani Thiam taka aphat nu chuan American history lak tumin front desk avapana mase halo full vek to Korean history a chia mun ol haloma tuilo deu chungin alataringot mai Sophie adom thara alu nu chuan anu khola engtikange Korean tong binzirtir don havati deu tol anu po hian Korean tong hathiam bik lova chu mai pialama apin Korean hing nei haphal lo shim thu aron shil api ring takaron auri phone atang chuan Sophin a shetheya anin biakna anun aron pitop zui chumin nu chuan a ceiling chu uluk takinaena tuyalik ti a han hmuni enfia tuma avir boi lai chuan tuemo hian kongka haron kika vahong vatin tuma anlo boxi lo kongka kharnu reivaklova aronin hong triala a roommate le classmate tur ari haloding ran atuka classu azom ve pangeya Korean thiam thar Brian Kuan le Fiona te Hanaibel an professor haron lu nu chuan in melchiat na te an han neya Sophie ti lo chuan Korean ming han lo nei vekani Zana achian thartenen chuan in tihlimin bara zuan in tlanga Sophin Korean tong athiam lo tak zet thu soi lein Korean ming chu kanei velom kanuin arukin min shilani atia alam thiam lo wangin achian pa chu a phone mi entirin alam tira a minga lam richia tin phone chu aron trek choka anom na lai a phedeu zok bok weekend sa Sophie chu han chen nei na hoa apin chanchin lo zot vatin Sophie chuan anuam lutuk ka Korean pui thian thar ka nei nuala mase Korean tong ka thiam lo wangin anjinga chuan ka sang deu thlatin ka sia ka Korean hingkal chu mangve pheila ha thatur hatia api mut ain khak chiang le tho chuak thutin Korean mi nei lo tuman in nei thiang lo hatia pindana chausan apa chuan in tha ho hi in pian tirin Korean ming nei vek in ni mase hi pin in chom rem tilovani enge chan ka shabik lo hatia anun Korean War hun lai khan min pai lain har sanalian takato wangani ka soifia thiam lo ipi chu ngaidam handil ro tinashil api chu apin dana hanpana akianga thuin ngaidam hadil tani api chuan tunma anuna thilthleng halo shil nuala inu hi Korea tangin America rama hian kadu thureng wanga ron hruai kanilo kanchung ko thisen anchhia in minzui zel lonan ka pem puyanga yani khongai takin I Korean ming mangreng rengsu inun natan a hlawm theania atimol mola mase Sophie hian api thusoi chu aoizan lo Korean ming chu ka mangdu lom hanti chuan apin habeng thruaya lungche takin Sophie chuan ina chua sana an university lam apantani ariluna chok damnan konglaka bara chola akai deuta mo tia mi pakhat ron lut chuan ami talatazar mai
ama zok chuan avapan hnaya in hmel hriat na nein a hming June Korean mi ngei alo lani zui Sophie zu ka song che ati ham hama June nen chuan anin nel ngal phian kem pas thleng Sophie chu a tha ti dun molin Sophie Korean tong a thiam lo ti an hriat chuan Junan zirtir a in tiama phone number in petonin anin thla tani atuka Sophie le June te chu restaurant anin hulea an pani hian in ngai na tonin anin nei sot le June chuan Korean tong chu ka zirti rangche ma se Korean mi nei photanga yang an ti vela Sophie kanei mai theiasin ila sheve mayang tina chang weekend sa June chu han ina hruai hoa a chung ten han lo lom thiam hle zanriaki lai chuan June a chan chin an zota Sophie pi te om na tho seo la tanga ron kalani api chuan ne lom lo zet thian halo mel deu renga ma se Junan henga ma ngai lovin a present ken sak a pe nge an hong chu Sophie pi ha phudeu zoka thina nin atladar chuai api chuan enge kan laka hiani du nangram huai bollo kan ina tang hian chuak ngal ro ati bora Sophie lungoi lo chuak tau chu Junan a umzuia Sophie kan chungkwa hi an chedong anga min ngaya a zo to ni hi lo thathiam sham ro Korean ming kan ayalom kaput ve po harem tilawani atia Junan heipo min la silve reng theinem isoi ngei kaste duni tin lo changa Sophie chuan a Korean ming Park Jing Young ani ti a shil tani par khatliam nu chuan Sophie school a let lein ani tin hun man thin pa nga yanga mangin class akala api teina an kal nu khan June are tak makawangin angai tua deu reng class an lak lai chuan a Korean ming nge ya kautu abeng bul loka sia an le hoinak chuan a classmate ten makti mel tak hian an lo en thapa a khuma ron har zokin mangchia mayalo ni a phone a check vata Juna message semo miss call hu turom lo zunzung tura a thau chuak chuan dar thlang te them arab zuya a tre na sahle June thai hil ngei tumin atuk zana a thian tenen karaoke night club an kala zule sanen duto ka an lam ha nap nu chuan kuan nen tha an la ma se kuan mel chu alo blur vek mai Sophie zurui to chuan thil musualin TV a hanin muwa mi pakhat kot sudwar ha khabe he khuam hian lo muakin TV atang chuan aron ban chuaka Sophie lau lutuk bara tangin hatlan chuak ngal Pona anui narong khola apa nen San Francisco a ni reilo te chung na wanga anjin tur thu soin api lo en kol deu turin aron cha bok do mathen nu chuan api halo lang thuta thil poimo deu soi tur kan nei tin ina ain hruai hotir in an thlen nu chuan in chung alo nok nuaya in chunga chawin api chuan thalak hlui to tak en tira nu pakhat in khai hlum hlim thanin api chuan min hring tunu ni hi inu ka paila in ama nunna la khamizan khan wardrobe min bi ruk tirani I Korean ming isoi chuak ti ka hria ka buai pha vekani I thian pa June kha mihring pa ngai ani lo kan CHUANGKAW ANCHHIA tharau sualani kha adam lain min thatu te jingami anupuin bial padang nein halo phat san toa ril runa takin June chuan ama nunna alak phani tharau sual hlaum taka chuaka anupui thakal zel chu thiam takina ti buaya an ril ruwa hne nuwa atopa an nunna an lak theinan ati buai char thinani kanu po khan ni tin thom thriain zana muhil thei ngai lova tharau sual chuan ti buai zelin ator theito lo topa ke ni min ti buai velo beisein ama nunna hlutak chu alatani
kanu min changin America inu ka pailain ka pem ngala tharau sualin minzon chua theidan om chun kan Korean ming te chu ka thai re veka heta hian ming tharnen nunbul thara ka tran le ta ni i Korean ming i soi chia khan tharau sual chuan miron zong muwa ati boi ve ta che ni hi ma se ati re danom jun kha a ming dik tak kan ria tangai ama nun na alak nu khan min tha tu ten a ming an lo thai bo to ke chuan chui ngai na reng ka shelo tin a pi chuan uluk takin a shrila Sofin lung che takin a pi hnena chuan ngai damadil atuka chuan Sophie a bazara thilrap thak tak tak a mu chun zom zela pona chuakin mi pakhat hot chut war ha a worship ina man ho takin atlan hoa in chung an lu chu api ni khoshelovin chuata halo let ngat mai damdoi na pan pui wata doktorin ataksa a chaudeu wang hani thulo shil chuta doktor ko chunga jun na luta Sofin min thatu te chu khongai takin ngai dam sham ro tin aming an thai bo sak wangin ngai damadila an CHUANGKAW ANCHHIA tirea umzui tolo turin angen bok ma se jun chuan ilaka hian thil pakhat chia du kanai in ti hlumla ti chuan nangnen chatuanin kanom dun thayang atia Sofin darkar somli pariat hun min pero kapi hi kanu ten anron en kol theinan kanum na chu kalang tin an CHUANGKAW thazel chu ti boi tolo turin a phut ve thunga in rem siam na anei puita ni anu chanchin a hril wata ina hoin an CHUANGKAW le khapoimo a hai chuak le Korean tonga thiam lo wangin an professor a le tira jun chu kumsang kha zakwa pani October dai to khan alo in ti hluma chumi hnu chuan an family history atangin a ming an thai bo ngal makani Sophie chu an university library a hatlan pheile ngala lawin kalto ma se luruin Korean history kumsang ka zakwa pani October thil theng azong kwal ngal tong le tura kau a thianu ari aron thleng thuaya an boi dun ngal char minglis an print nu chuan karen aron la thim zuya jun aron langdum zuai Sofin ari hnena ming ho chu ring taka chiar turin tia arin lo chiar zelin juna ming dik tak alam fu thai mai lo tharau sual chuan aron nai zela aron zuan chia tin a chiar dik thaita tharau sual chu abo ngala Sophie te chian dun han tholop hlop damdoina Sophie atlan pheiwata jun halo la om reng mai kahming dik tak ichiat khan omzia nei lo thi nupia lamrama chuan minzui mai ro halo tia chemte apezui Sophie lau thong chu atol nung shruta api aron har chuak chemte lo chuin ama shoka hain zai thuta tharau sual chuan kalsanin Sophie atrap nasa hle hemi hnu hian Sophie te chu Japan rama an pema mingshan vekin phoin an CHUANGKAW ANCHHIA chuan a umzui tolo ngei a bei sai ani